reka nogere mwikaze rero dahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog, aho tugiye gukomezana Tour du Rwanda ku munsi wa kabiri wayo, aho rwose ejo ku munsi wa mbere twe twabonye umwongereza Ethan aho yari yegukanye step ya mbere ya Tour du Rwanda, aho nanone kuri uyu wa kabiri ku isaha y'isa 6:32 yongeye kwegukana aka gace ka kabiri cyangwa se etape ya kabiri ya Tour du Rwanda, aho yakomeje kwambara umwenda w'umuhondo kuko ari nawe wegukanye agace ka mbere, n'uyu munsi akujya kwegukana agace ka kabiri. Uyu muhondo rero bwazawuvaho ari uko harundanze kugira imbere, ariko kugeza ubu ngubu baracyahiga abandi. Hanyuma rero umwongereza Ethan wo mu ikipe ya Sudan Quick Step, uyu mwongereza rero Ethan yongeye kwegukana aka gace ka kabiri ka Tour du Rwanda, aho yakoresheje amasaha 3 iminota 21 n'amasegonda 30 ku ntera y'ibirometero 132.9, aho yagiye rero agasigira abandi bageze kuri gymnase hariya Gisagara, aho yari hagurukanye n'abandi muri Kigali ka Free Zone. Aho nanone iri siganwa nkuko ejo twari twabirebeye hamwe, twe twabonye ko ririze gusorezwa Igisagara, akaba yageze ari ku mwanya wa mbere, aho yacikiye abandi nyine n'ubundi nkuko nari maze kubabwira ku cyicaro cya Rege kiri hariya Gisagara, aho uyu yari umukino umaze kwigaragaza neza, ngira ngo mwese mumaze kubibona ko amaze kwigaragaza neza. Etape ya mbere yaritwaye, etape ya kabiri yaritwaye, reka ture ku munsi w'ejo naho uko bizaba bimeze. Uyu mukinnyi rero yakurikiwe n'abandi barimo Henok, ngira ngo nawe ejo uyu Henok yari mu bakinnyi ba mbere, akaba akinira muri Green Project by Diane, ndetse azaba no gukurikirwa n'abandi, aho abandi bakiri 46 baje banganya ibihe, kuko abenshi bagiye bahagerera rimwe. Ngira ngo abakurikiye iyi Tour du Rwanda bagiye babibona ko abakinnyi ba mbere 46 bahagereye rimwe, aho noneho Chris Froome yabaye wa 47 asizwe amasegonda 8 Muhoza Eric. Uyu Muhoza Eric yamusizeho amasegonda 8 gusa. Uyu rero Eric akaba akinira Bike Aid, akaba ari nawe wabaye umunyarwanda waje mu myanya y'imbere, aho yabaye 28, mu gihe ku munsi w'ejo umunyarwanda wari waje wari waje mu myanya y'imbere yari Mugisha Samuel wo muri Team Rwanda. Hanyuma rero yaje gukurikirwa na Niyonkuru Samuel wa Team Rwanda none, aho yabaye uwa 30, haza gukurikiraho Manizabayo Eric wabaye uwa 34. aho ushobora kwibaza uti ko bavuye Igisagara ejo bazerekeza he, ari byo tugiye kurebera hamwe, aho no ku munsi w'ejo ndabageza kuko bizaba bifashe. Aho rero ku munsi w'ejo iyi Tour du Rwanda 2023 izakomeza ejo tariki 21 Gashyantare 2023, hakinwa agace ka gatatu kazahagurukira i Huye rero kerekeza i Musanze ku ntera birometero 199.5. ngira ngo rero ku munsi w'ejo nkuko twabisezeranyije nzabagezaho uko bizaba byifashe, yaba bahaguruka hari i Huye ndetse banagize i Musanze, aho twese dutegereje amatsiko. nawe dukurikiye uri kwibaza uti muri abakinnyi uzaba uwa mbere n'uzatwara agace ka gatatu cyangwa se etape ya gatatu, tuzaba tubirebera hamwe. Rero ndano kugira ngo nzabagezeho uko bizaba byifashe, mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Rero naho ku munsi w'ejo dukomeza n'iyi Tour du Rwanda, ndabakunda cyane.